Posloucháte podcast Přepište dějiny, je zase pondělí, což znamená, že pokračuje náš seriál s historičkami. Já si vždycky říkám, je to ženský seriál, seriál o ženách, seriál o historičkách. Se ženami. Se ženami. No, nazvali jsme to seriál historičky, tak u toho takhle zůstaneme. Tak. No a dnes splácíme pozvání, protože před časem jsme byli v Bratislavě, byli jsme pozváni do podcastu Dějiny a dnes je Agáta Šustová-Drelová tady u nás v Přepište dějiny, takže dobrý den. Dobrý den, děkujem za pozvání. No a tady je Martin Groman. A tady stále u stejného seriálu je Michal Stehlík. Máme nejmladší poslankyni v historii České republiky. Myslím si, že to je úžasné. Buď tu holku projednáš v předsednictvu, nebo do pryč já. Voliči poslali do lavic 67 žen. Proč? Protože se mě dělá blbce. Já jsem to myslela vážně. Česko je na 5. nejhorší příčce v hodnocení rovnosti žen a mužů. Ej, povídám, Boženo, neblázni. Podívej se kolem sebe. Ačkoliv ženy tvoří většinu studentek na vysokých školách, jejich zastoupení ve vědě tomu neodpovídá. Když to ženský odhadnou, tak my to odhadneme taky, ne? Ženská to má ve voku, ale tadyhle člověk... Tak my vlastně dlouhodobě vidíme něco, čemu sociologové říkají penalizace mateřství. Co je největší nepřítel vojáka, soudruhu? Ne, ženy! Ženy patří do vědeckého světa. Navzdory překážkám, které jim mnohdy společnost i samotný vědecký systém staví do cesty. Chirurgie není povolání pro ženy. A chirurgie velkých kloubů už vůbec ne. Nestačí fyzicky. Ženy často ani nevědí, kde jsou v domě uzávěry plynu, vody, elektrické jističe a neumí použít nástroje, jako je hasák a perlík. S nerovným odměňováním se setkala i Alena, odborná asistentka na umělecké vysoké škole. To je pro mě. Ale prosím tě, co si děláš takovou škodu? Já se obávám, že nežijeme v zemi, kde mají ženy stejná práva, stejné možnosti, stejné příležitosti jako muži. Přepište dějiny! Vy jste říkala, že vás kolegyně Šustrová, která tady už byla před vámi, že vás informovala, tak nevím, jestli vám říkala i o grafu. Říkala? Neříkala, výborně, tak to vám neříkala. Tak super. je překvapení pro každou. Tak, překvapení pro každou. My jsme si udělali takový hezký koláčový graf, naši posluchači už ho z minulých týdnů znají. Zdá se, že dějiny jsou prostě obor pro muže. Že to prostě pro ženy je něco jako raketová věda. Konfrontujeme i vás jako slovenskou historičku s tímhle naším zjištěním, které jsme si říkali, no nečekali jsme možná, že ta procenta budou tak vlastně strašidelná. No sa musím priznať, že to som nečakala ani ja, lebo zdá sa mi, že celkovo si možno aj v českej, ale celkovo aj v slovenskej historiografii už žijeme tú takú prítomnosť a úplne nereflektujeme, ako to bolo donedávna. A tá prítomnosť minimálne vizuálne sa zdá byť iná ako to, čo je v tomto grafe. Ako musím sa priznať, že som vlastne šokovaná a na Slovensku to určite nebude... 88 anebo 81% mužů vůči ani ne 20% žen? A pokúšam sa tu nájsť aspoň jednu z tých tém alebo jedno z tých špecializácií, kde by bol aspoň lepší pomer muž a žena, ale vidím, že teda ako je to v podstate všade veľmi nejvíc rovnaké. Se toho získáte, jako když se budeme bavit o světicích, královnách nebo o vaření v 19. století. Což je vlastně to tam ještě... se nám to začne trošku dorovnávat. Ale to, co je vevnitř, že ta žena jako historička je pozvaná na téma, které jakoby patřilo ženě. Nikoliv, že na téma Pražského jara nebo sametové revoluce pozvete ženu jako historičku. Nejhorší to je u druhé světové války, že tady máme poměr 24:2, což optický klam, to je 2x Pavla Placha. To je zaujímavé. To je 2x tatáž žena. Áno. No ja sa priznám, že ja keď som začala spolumoderovať podcast Dejiny, tak ma prekvapilo, že aký bol veľmi akoby pozitívna reakcia na to a pozitívna, ale zároveň prekvapená. Pretože evidentne naozaj ten zvyk tam nie je, nie len teda na historikov a historičky vo vede, ale aj na historičky vo verejnom priestore, že predsa len donedávna tie hlavné relácie boli moderované mužmi, čiže ono to naozaj evidentne nevyzerá úplne dobre. Ja sa musím naozaj priznať, že som tým zaskočená, že je to takto a áno. Ono i z hlediska současných moderátorů těch pořadů by to byl vlastně úplně stejný poměr, protože tento pořad, jak to bylo doopravdy moderuje jedna žena a historii CS 3 muži. A teda akože sedím tu a zdá sa mi, že to v podstate ako áno, že to potvrdzujú mnohé iné porady. A my teda na tom Slovensku sme v tomto pokročili, keďže máme rovnosť v dejinách a máme ženu a muža. Ale je pravdou, a to musím povedať, že
tá naša deľba tém je v niečom neúplne zodpovedá tomu, čo ste hovorili, lebo teda na jednej strane máme moderátora, ktorý rieši tie také áno štandardné témy, antika, vojny a tak ďalej. Tanky, Jaro je výborný naozaj a širokospektrálny. To, čo riešim ja, je možno, že už aj taká akoby nová história, najnovšie dejiny, nové prístupy a tam sú aj iné témy. Čiže ja chcem veriť, že ono začína to vyzerať dobre. Minimálne vy, pán Stehlik, teda aj učíte, takže asi vidíte, že aký je tam pomer dievčat. Martin na žurnalistice též a taky ten poměr je možná ještě... Je to vlastně stejný problém. Posluchárny plné dívek, studentek. Áno. A managementy médií v Čechách plné mužů nad 50. Ja sa proste ako snažím v tomto našom rozhovore nejakým spôsobom dospieť k nejakej akože uzatvárajúcej pozitívnej a optimistickej vete, ale proste mi to nejde. S námi? No dobře. Ale mi to nejde. V každom prípade si myslím, že jedna z takých tých ako pozitívnych vývojov je taká akoby, že demokratizácia a diverzifikácia prítomnosti dejín vo verejnom priestore. A tým pádom akoby posunutie dejín mimo toho akademického priestoru, ktorý má predsa len ten svoj kryštálový strop, ten svoj sklenený strop, kde naozaj v tom manažmente sú muži a to sa nevyhnutne odráža potom aj v ich teda nejakej hegemónii, čo sa týka proste výučby alebo výskumu. Ale myslím, že práve tým, že proste tie dejiny sa vo verejnom priestore diverzifikujú a demokratizujú, tak vidíme, že vstupujú ženské influencerky. Keď sa pozriete napríklad na prítomnosť žien povedzme na Instagrame ohľadom dejín literatúry, ak sa nemýlim práve v Čechách, máte niekoľko takých, takisto na Slovensku, tak tam tá prítomnosť je o niečo väčšia a do istej miery si myslím, že je to dané tým, že na rozdiel od toho akademického priestoru ten akoby široko poňatý mediálny priestor poskytuje väčšiu časovú flexibilitu, ktorá samozrejme pre ženy a najmä mladé ženy je veľmi dôležitá, pretože je iné, ak musíte fungovať v akademickom prostredí a je iné, ak môžete fungovať v mediálnom prostredí, ktoré je predsa len o niečo flexibilnejšie. Takže napokon sa mi to podarilo optimisticky zakončiť. Je to hezký optimistický konec na začátek. Dneska máme možná trošku zvláštní příležitost oproti těm předchozím našim rozhovorům, protože v něčem jsme vlastně začali o tom veřejném prostoru a historii a my jsme tady měli většinou kolegyně, které sice vstupují do veřejného prostoru, ale ne, že by měli vlastní podcast nebo vlastní formáty tohoto typu, no ale vy jste naše kolegyně se vším všudy, včetně toho vstupování do veřejného prostoru. A já směřuji k jiné otázce, k těm ženám se klidně ještě vrátíme, ale vlastně spíš k vaší práci a nezapřu slovakistickou duši. My se velmi často v tom našem prostředí jako podcast Přepište dějiny dostáváme k otázce nebo spíš odpovědi, že za poslední léta zažíváme doslova ohňostroj historických přirovnání, analogií, práci s dějinami ve veřejném prostoru a mně teda Slovensko připadá ještě vyostřenější v tom, že je to stejný ohňostroj, ale mnohdy téměř jako ohňostroj krajností v tomhletom případě. Jak vlastně teď sviští dějiny ve veřejném prostoru na Slovensku? Protože my velmi často vidíme jenom výseky, co říká Robert Fico u Slovenského národního povstání, nebo na Dukle, nebo jinde, nebo u Cyrila Metodě, ale jsou teď dějiny taky třeba v posledních letech jako vámi vnímané jako víc akcentované v tom veřejném prostoru na Slovensku? Ja sa priznám, že by som neúplne súhlasila s tým akoby názorom, že Slovensko je v tomto smere výnimočné, že si myslím, že ono sa to periodicky opakuje v rôznych krajinách. Ak by som povedala naprieč Európou, tak mám dojem, že to je ešte splošťujúce. Môžeme sa pozrieť do Spojených štátov pred 10 rokmi, pred 5 rokmi a myslím si, že opäť sa to bude s periodicitou opakovať. Čiže myslím si, že v tomto Slovensko nie je úplná výnimka. Tie dejiny v tom priestore prítomné sú a zdá sa mi skôr, že tým, ako sa vlastne národný populizmus, ktorý si tu teraz žijeme a asi budeme kolektívne žiť v rámci Strednej Európy a možno s určitou, ale to hovorím len s akousi opatrnosťou, s výnimkou Poľska, tak myslím, že práve naopak sledujem skôr to, že
tak ako sa tie témy globalizujú a tak ako vlastne aj voliči a celkovo spoločnosť je navyknutá na referencie, ktoré pochádzajú naozaj z globálnych, či už sociálnych sietí, alebo teda od tých ako keby globálnych speakerov, ako sú Trump a podobne, tak sa mi skôr zdá, že nejaké odkazovanie na dejiny už nie je úplne niečím, čo by na voličov nevyhnutne zaberalo a skôr sa mi zdá, že sa to stáva takou akoby pre niektorých politikov skôr povinnou jazdou, pretože povedzme, vezmeme si napríklad Roberta Fica a jeho spracúvávanie, tá jeho taká akoby pokračujúca verejná sebaterapia po atentáte, kedy vlastne nemusí odkazovať na nejaké historické udalosti, ale môže odkazovať na, myslím si, že oveľa mobilizujúcejšie odkazy na to, čo sa stalo napríklad Donaldovi Trumpovi a tak ďalej. Takže sa mi zdá, že skôr naopak, že tá história ako keby áno, je prítomná, ale zároveň som si nie úplne istá, nakoľko je mobilizujúca a tým pádom som si nie úplne istá, nakoľko je považovaná za verejnými činiteľmi za dobrú stratégiu na mobilizovanie elektorátu. Působí, nebo může působit ta mobilizace skrz dějiny na nějakou specifickou generaci? Já myslím, že třeba u nás postupně vychládá třeba jako tendence mobilizovat skrz Benešovy dekrety a podobně, že prostě jak odchází stará generace, tak prostě 20letým voličům už tohle nic moc neříká asi, ale nebo ta skupina bude poměrně malá asi, které to oslovuje. Ja myslím, že je v tom kus pravdy, že naozaj aj ak sa pozrieme na to, akým spôsobom mobilizovali naozaj krajne pravicové strany na Slovensku, tak najprv to bolo cez Jozefa Tisa, ich snahy organizovať nejaké proste spoločné púte a podobne sa ukázali ako absolútne nenavštevované a tým pádom proste nie úplne obľúbené. Tiso sa postupne vytratil, Hlinka takisto. A ak, povedzme, ešte má niečo, a tu opäť prichádzame k tomu globálnemu presahu, ak ešte má niečo práve u tých krajne pravicových hnutí nejakú mobilizačnú silu, tak to skôr bude nejaký skrytý antisemitizmus, alebo teda, samozrejme veľmi otvorený antisemitizmus. Využívající ten skrytý antisemitizmus. A aktualizovaný cez rôzne súčasné deje. Čiže myslím si, že skôr toto je niečo, čo mobilizuje. To je možno na tej úrovni tej širšej populácie. Zdá sa mi, že ak sa pozrieme na nejakú takú akoby spoločenskú elitu, spoločenskú kultúrnu elitu, tak tam si myslím, že možno badať návrat k nejakým tým klasickým som chcela povedať, že náhradným, ale skôr s národným hrdinom je ten termín. Náhradným národným hrdinom, ktorí vlastne možno budú mať nejakú mobilizujúcu silu, obzvlášť s tým zostupom nejakej takej akoby tradičnej maskulinity, ktorú títo vodcovia, ako je napríklad naozaj Andrej Hlinka, ale aj Štefánik, Milan Rastislav Štefánik, ako môžeme to hľadať na všetkých stranách nejak tak akoby pripravenie a predpripravenie zosobňujú. I tak mě stejně nemohlo nezaujmout, že když byla prezidentská kampaň u vás na Slovensku, tak se jeden kandidát přihlásí ke Štúrovi, druhý kandidát jde na Bradlo a vlastně se tam objeví Štúr i Štefánik prostě v tom veřejném prostoru. To se u nás vlastně jako nestane. Tam ten rozdíl vlastně cítím jako vztahování se k nějaké osobnosti. Asi to nebyla hlavní součást kampaně, ale je to nějaká součást. Když jsme byli my na Slovensku a zajeli jsme se podívat na Bradlo, protože prostě jsme jeli kolem, tak jsme si to nechali ujít, tak to byl všední den, přes den a jako byli tam lidi, nebylo to jako prázdné místo. Představa, jako, že na Lánský zámek chodí takhle, jako zámek, hřbitov, chodí takhle zástupy lidí jen tak, prostě, aby tam byli, je nemyslitelná, myslím, u nás. Nie som si istá úplne, že či toto nie je akoby ten v istom zmysle, bez toho, aby som to nejak redukovala alebo paušalizovala, ten taký český postoj k Slovensku, pretože sa mi zdá, že práve Bradlo je v podstate vysoko nereprezentatívne. Je československé. Jednak československé, ale ja by som skôr zdôraznila, že Bradlo má veľmi výnimočne aktívnu miestnu komunitu, ktorá jednak sa o tú históriu stará, ktorá tú históriu nejakým spôsobom prezentuje, takisto proste sa organizujú výlety. Čiže ak by ste napríklad prišli k Štúrovmu pamätníku do Modry, alebo ak by ste prišli
ja neviem, do sídla Matice slovenskej, tak ponechajme inštitúciu stranou, hej, ale ak by sme hovorili o tom, že či sú tam nejaké akoby návštevy alebo púte, tak si myslím, že skôr to tam prítomné nie je. Čiže ja si myslím, že toto, čo ste povedali, sa vám môže potvrdiť, ale len vtedy, keď si vyberiete konkrétne miesto na Slovensku, ktoré je ale podľa mňa zároveň neúplne reprezentatívne ohľadom celého slovenského vývoja. Rozumím. Mě jako na tom samozřejmě jako zajímá v tom obecnějším pohledu na tu střední Evropu právě ten jako národní výklad dějin a vlastně to národní mobilizace, která funguje. Já bych si dokonce řekl po naší návštěvě Polska teď někdy v létě, že samozřejmě Polsko si to žije jenom jiným způsobem a trošku vzájemně mezi těmi dvěma Polsky, bych skoro řekl, tam je to mnohem složitější, ale je to za mě viditelnější v tom veřejném prostoru a pak se mi ztrácí ten pojem střední Evropa v nějakém tom nadhledu, kde bych použil svého učitele Rudolfa Chmela, že dávno mrtvá střední Evropa v našem liberálním pohledu, že vlastně ty národní příběhy to jako přetlačují. Ještě jeden moment, kterému vy se i věnujete odborně a který poměrně výrazně třeba, kromě fakt jako skupin patřících církvi absentuje v tom českém prostoru, je vlastně role náboženství nebo zkoumání náboženství, ať už z toho historického hlediska, nebo pro mě teda s těmi aktualizačními přesahy. Tady si myslím, že ta rozdílnost asi bude patrná, protože my v tom českém prostředí, my máme Jaroslava Šepka, který jednou za čas napíše skvělou monografii o Tomáškovi nebo podobně a je to oceňovaná věc, ale že by to byla vlastně ať už jako nějaká vnímaná, řekněme, společná historie, tady ten jakoby historický český až ateismus nebo odstup od té instituce církve je mnohem patrnější a jak lze dneska třeba nahlížet na tu aktualizaci nebo role náboženství, když se tomu i věnujete nebo vnímáte to ve slovenské společnosti? Tak musím povedať, že ja momentálne som zabrúsila z toho môjho pôvodnej špecializácie z 80. a 90. rokov, keď som skúmala, ako sa vlastne katolicizmus postupne renacionalizoval, ale to by bolo veľmi zjednodušené prezentovanie toho príbehu, lebo tam vidíme aj iné smery v rámci toho katolicizmu, kde dochádza k nejakému adoptovaniu skôr tých univerzalistickejších narratívov a princípov, ako sú ľudské práva a podobne. Tak od týchto tém sa vlastne vraciam naspäť do medzivojny a musím povedať, že ma veľmi prekvapilo. S Jaroslavom Šepkom spolupracujeme teraz na jednej publikácii, ktorá bude sa pozerať práve na vzťahy cirkvi, štátu a národa práve akoby naprieč obdobím od 19. storočia až po súčasnosť. Ale to, čo ma prekvapilo na českej historiografii je, a to možno zovšeobecňujem a možno sa mýlim, takže ak ma niekto opraví, budem vďačná, ale zdá sa mi, že tam ten presah a tá komunikácia, že jednak nielen teda, že je to relatívne akoby obmedzené tematicky, ale zároveň je tam relatívne akoby nízka komunikácia s takou nejakou akoby medzinárodnou komunitou, že ak teda množstvo tej literatúry je povedzme v nemčine a nie v angličtine. Čiže vidno, že akoby je to niečo, čo naozaj nie je úplne že súčasťou nejakého akoby medzinárodného diskurzu. Slovensko v tomto nie je na tom oveľa lepšie, ale predsa len naozaj tým, že tých historikov je tam viac, tak vidíme tam na jednej strane samozrejme aj množstvo toho takého romantizujúceho prístupu k náboženstvu a takému akoby prístupu, ktorý sakralizuje už sakralizované, hej, teda hľadáme ten slovenský národ, ktorý bol vždycky verný cirkvi a tak ďalej. Na druhej strane ale máme sekulárnu a miestami možno až sekularizujúci prístup, kde vlastne sa snažíme to náboženstvo nejakým spôsobom vytlačiť z toho verejného priestoru. Za mňa je samozrejme Slovensko, a nielen Slovensko, a v tomto ma naozaj inšpiruje výskum náboženstva v Spojených štátoch, výskum náboženstva v Latinskej Amerike, kde je Slovensko vlastne veľmi akoby dobrým laboratóriom na skúmanie niečoho oveľa komplexnejšieho a niečoho oveľa viac ako len toho priamočiarej cesty slovenského národa s katolíckou cirkvou naprieč dejinami. Takže v tomto smere je veľmi zaujímavé vidieť aj v rámci Slovenska, ako naozaj v rámci katolíckej cirkvi máte relatívne veľkú diverzitu.
A k tejto diverzite sa dostanete vtedy, keď prestanete vnímať katolícku cirkev cez hierarchiu, alebo lepšie povedané cez jej verejné vyjadrenie. A v tomto je Česko zaujímavejšie však. Rozhodně. My to žijeme teď aktuálně samozřejmě i v rámci odchodu kardinála Duky, ale zároveň ta poslední léta z hlediska, řekněme, veřejného působení naší hierarchie katolické a velkého objektivního příklonu k nějakému vzývání konzervativních starých dob, zlatých časů od tradiční rodiny až přes tu roli prostě vlastně antiliberalistickou, která tam vlastně zaznívá velmi jako otevřeně. Neříkám, že se to přímo vzlíží někde ve frankismu a podobně, ale vlastně já to tam občas cítím. Tak samozřejmě ta hierarchie je taky trošku něco jiného, než je Marek Orkovácha, anebo než jsou lidé, kteří žijí církev jinak. Ale zase je to veřejný prostor. V tom veřejném prostoru my máme velmi ostrá prohlášení těch našich primasů. V tomhletom případě Graubner jako primas na to jenom navázal v tomhle případě. No otázka je, jestli to v našem případě ale trošku nejsou generálové bez vojska. Je to na Slovensku jinak? Já mám dojem, je to společenská síla, nebo jsou to solitéři jako u nás, kteří říkají nějaké silné výroky? Ja mám dojem, že je tam určitá priepasť, alebo skôr akoby veľký odstup v tom zmysle, že tu máme na jednej strane hierarchiu, ktorá komunikuje štandardnými spôsobmi a niekedy aj spôsobom, ktorý výskumníci, ktorí skúmali politický vplyv hierarchii naprieč Strednou Európou, ale opäť si myslím, že to možno vzťahnuť aj na iné európske hierarchie, ktorá sa snaží tú svoju morálnu autoritu dosiahnuť a zabezpečiť cez akési také, povedzme, zákulisné rokovania s politickými elitami. Videli sme to teraz na Slovensku v prípade školského zákona, kedy došlo k určitej dohode medzi hierarchiou a vládou a výsledkom bolo napríklad aj zakázanie protestov za zachovanie financovania alebo teda modelu financovania cirkevných škôl, kde teda hierarchia sa vyslovene vyjadrila, že protesty potrebné nie sú. Takže hierarchia si akoby funguje v tomto smere. Samozrejme je tam určitá diverzita opäť, že teda sú tam hierarchovia, ktorí fungujú v tomto štandardnom spôsobe, ale potom je tam aj o niečo mladšia generácia. To je tento jeden spôsob fungovania. A potom na druhej strane tu máme už oveľa mladšiu generáciu, ktorá sa akoby nezdá úplne prepojená s touto formou komunikácie. Nie som si úplne istá, že či ju aj zaujíma. A neviem, nakoľko je to v Česku, ale na Slovensku vidieť vzostup takej určitej formy charizmatického, takého akoby obnoveného telekresťanstva, ako je napríklad Godzone a podobne, kde vlastne dochádza k informovaniu a nejakému akoby znovu mobilizovaniu mladých katolíkov cez tie akoby charizmatické, do istej miery charizmatické teda siete, ktoré sú veľmi prítomné na sociálnych sieťach. A teda pokiaľ viem, tak naozaj tieto dve oblasti sú, alebo tieto dve priestory nie sú úplne prepojené. Ja si myslím, že na prvé rílsko arcibiskupa Zvolenského ešte stále čakáme, takže uvidíme, ako to dopadne. Zpátky ještě k těm dějinám ve veřejném prostoru. Už jsme tady mluvili o tom, že vlastně na Slovensku možná nějakou roli v tom, nebo čím dál tím slabší roli hrají ty osobnosti výrazné, Hlinka, Štefánik, možná Dubček. Ale jsou tam jiná témata, jako my máme Benešovy dekrety právě zmiňované, nebo 28. říjen. Jako jsou nějaká jiná témata kromě slovenského národního povstání ještě, která hýbou jako Slovenskem, že se to dá politicky jako využít třeba v tom veřejném prostoru? My máme třeba Mníchov, který se nám vrací na 100 způsobů. Nemyslím si, že vídeňská arbitráž má stejnou roli v tom veřejném prostoru asi na Slovensku. To celkom určite nie, obzvlášť preto, že pre mňa je veľmi zaujímavé, ako sa niektoré témy strácajú ešte viac. A ak ste spomenuli práve tú viedenskú arbitráž, alebo napríklad z druhej strany to máme Trianon, tak je veľmi zaujímavé, ako sa vlastne aj v diskurze súčasnej vlády strácajú tieto také klasické konfliktné body medzi slovenskou a maďarskou spoločnosťou. Ale že Trianon v Maďarsku přece hraje pořád roli. Absolútne áno, ale nie zo slovenskej strany. Čiže ak hrá, tak hrá len veľmi lokálne a ak, tak najmä medzi maďarskou menšinou na Slovensku. Ale je veľmi zaujímavé sledovať, že čo s týmito stretmi robí
zintenzívňujúca sa veľmi láskyplná komunikácia medzi Orbánom Takže a Ficom. Takže máte politickou spolupráci, která je aktuální, tak najednou se zapomene a vytěsní cokoliv, co by mohlo denervovat nějaký vzájemný vztah. Presne, samozrejme tá otázka za 1 000 000 korún je, že teda, či je to potláčanie histórie, alebo je to nejaké smerovanie k uzmiereniu. Ja si myslím, že ono to vybuble znova a uvidíme, v akej forme. Tam je ta otázka vždycky, kdy se to začne hodit naopak jako instrument v nějaký moment, protože ono to nezmizí. Tohle bych se vsadil, že nezmizí. Presne tak. Ja som zvedavá, že naozaj v akej forme sa to vyplaví a momentálne z pohľadu historika je veľmi, historičky. je veľmi zaujímavé sledovať, že vlastne ako dokážu tieto naratívy akoby fungovať nejak tak zvláštne popri sebe, že na jednej strane tu máte akoby to také nevypovedané, ale vizuálne veľmi prítomné zmierenie medzi Maďarmi a Slovákmi, teda akože Orbán a Fico si rozumejú. Na druhej strane v tých príhraničných regiónoch naozaj naďalej pokračuje tá taká orbánovská politika mobilizovania maďarských menšín, ktorá ale opäť, a to teda vnímam nejako historička, ale skôr ako niekto, kto teda z polovice rodiny je práve z maďarskej menšiny, tak tam vidno, že opäť dochádza k veľmi takému zaujímavému posunu, kde jednak demograficky, ale čo sa týka aj vlastne osídlenia južného Slovenska, tak vlastne Bratislava sa začína prostredníctvom satelitov vytláčať smerom na južné Slovensko. Čiže na severní Maďarsko. A na severní Maďarsko, kde sa to mimochodom začína už riešiť rôznymi zákonmi, kde sa vlastne nadobudnutie nehnuteľností cudzím štátnym príslušníkom začína nejakým spôsobom sankcionovať, ale myslím si, že to spôsobuje docela veľký hlavy bol v súčasnej maďarskej garnitúre, pretože obsadzujú sa oblasti, ktoré dovtedy obsadené neboli. Čiže táto slovenská kolonizácia... Já jsem chtěl říct, že si smím dovolit pojem slovenská kolonizace dolní země. Presne tak. Takže dochádza k tichej a plíživej slovenskej kolonizácii a zatiaľ teda to nebolo nejakým spôsobom ošetrované a riešené, ale myslím, že je to zaujímavá téma. Nám do podcastu ľudia písali s takým zaujímavým prístupom, že vlastne Slováci, ktorí prichádzajú do týchto kedysi väčšinových častí Slovenska, kde teda bol väčšinová prítomnosť maďarského etnika, tak vlastne prichádzajú s otázkami, že chcú rozumieť histórii tohto pohraničia a nie nevyhnutne v zmysle akoby nejakom konfliktom, ale skôr takom akože porozumení, že teda o čo tu ide a tak ďalej, pretože evidentne tam proste dochádza k opäť vyplavovaniu tej histórie, ktorá nejakým spôsobom bude skôr či neskôr potrebné ju prerozprávať. Takže... Ještě teď si zaprovokuju teda víc. Pojďte na to. Jestli mi dáte odpověď na otázku, na kterou nás se třeba relativně často ptají. Bavíme se o nacionalismu, třeba nějaké roli náboženství, byl tady Orbán a Fico, tak jako hezky směruju. A zároveň třeba to české prostředí, když se díváme na tu aktuální globálnější situaci, teď mám na mysli ruskou agresi na Ukrajinu, tak velmi často v tom našem veřejném prostoru jsou místy zjednodušené, ale je jakoby jasné teze o tom, že slovenská společnost je nejvíc rusofilní z celé Evropské unie. A ta otázka, která padá na nás, a my vlastně neumíme zodpovědět to dobře, a hledáme takové ty kořeny a tak dále, je to pravda, respektive vnímáte to, že je to trošku jiné od ostatních zemí a jestli je to trošku jiné, jsou tam kořeny, které dokážeme pojmenovat vlastně v tomhletom, je to otázka geografie, tradice, historie, slovanstva a světa v budoucnosti od Štúra a můžeme hledat Vajanského, nevím, ale tahle otázka vlastně, já ji zmiňuji, protože padá tady a i ve snaze třeba části české společnosti to pochopit. Je to jiné, je to stejné, má to nějaké historické kořeny, tak se ptám nejpovolenější osoby, která zatím byla v našem podcastu v rámci slovenské historie. Co si o tom myslíte? Tak podľa tých prieskumov je to nejakých 10 percentuálnych bodov, čo môžeme vnímať ako veľa, a zároveň to môžeme vnímať ako relatívne málo, čo sa týka teda podpory alebo teda nejakého vzťahu Čechov a Slovákov k ruskej agresii na Ukrajinu. Pre mňa tá otázka nie je ani tak zaujímavá z toho hľadiska, že či teda slovenská spoločnosť je rusofilnejšia alebo nie. Ja si myslím, že je to veľmi dynamický fenomén, kde sa to mení a
rôzne sa to nejakým spôsobom preklenuje napríklad aj do volebných výsledkov a myslím, že tu je trošku problém, že častokrát tento pohľad rusofilnosti alebo nerusofilnosti slovenskej spoločnosti sa hodnotí len práve na základe konkrétneho výsledku, pričom sa berie do úvahy len povedzme tých 30% pre Fica a neberie sa do úvahy 25% alebo 20% veľké percento pre progresívne Slovensko a strany, ktoré sú celkom evidentne prozápadné. Ja si myslím, že tam potom dochádza k tomu, že vlastne naozaj ten taký akoby veľmi dynamický vývoj sa naozaj skresluje len do tých volebných výsledkov a ten narratív rusofilnejšej povahy slovenskej spoločnosti bol veľmi potencovaný aktuálnou politickou situáciou, kedy už v momente, kedy slabne tá proukrajinská mobilizácia, kedy ten front začína byť nejednoznačný a kedy začína nastupovať strach z tohto vývoja a Fico na tomto strachu veľmi úspešne mobilizuje, tak dochádza k nástupu Fica a zároveň v Čechách ešte máme vládu Petra Fialu, ktorá je teda úplne jednoznačne proukrajinská. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak sa to samozrejme nejakým spôsobom amplifikuje tento rozdiel. Ak by sme sa však na to pozreli z vývoja povedzme 10 rokov dozadu, kedy naozaj na tých moskovských tribúnach nebol Fico, ale bol tam Zeman, tak by sme dostali trošku iný pohľad. Mňa táto otázka zaujíma skôr z toho hľadiska, že naozaj to, čo sa tu dialo medzi Českom a Slovenskom posledných 10-15 rokov, ale čo sa deje aj v rámci Strednej Európy, možno sa to do istej miery deje medzi Českom a Poľskom, čo sa zároveň deje v rámci Balkánu medzi Slovinskom a Srbskom, je vlastne také akési solidifikovanie a tvorenie identít a zároveň posilňovanie akejsi regionálnej autority v zmysle my sme tí civilizovanejší na úkor aktuálne akoby menej civilizovaného národa, pričom tú civilizovanosť naozaj mám dojem, že veľmi splošne definujeme na základe aktuálneho výsledku volieb. Čiže pre mňa je otázkou, že na čo je to vlastne dobré. Ak tu naozaj máme vzostup nejakého autoritárstva, tak akoby k čomu akoby je dobré to, že spaušalizujeme suseda, že je rusofilnější. Jestli to není to sebeutvrzování, že jsme na tom vlastně líp. A teď mi řekněte, proto padají ty otázky, proč oni teda jsou tak rusofilní, když my nejsme, když my jsme na tom jako civilizačně. Že možná je to ten problém toho, kdo klade tu otázku. To mě vedete k jedné věci, protože pokud podle mě je nějaký moment mezi Čechy a Slováky do dneška, který se odvíjí od historického vztahu nebo od nějaké společné historie, tak je to takové to povídání o bratrských národech. Mě to vždycky trošku nadzvedává. My tak nějak nemáme rádi. Asi jak jsem poloviční Slovák, tak mi dochází, že nějaký brácha je mladší a že bude peskovaný tím starším. A nějak se nevím sám sobě s tím srovnat. A zároveň ten mladší brat je samozřejmě živelný a emoční. Jasně, není tak strukturovaný. Čímž mi už trošku odpovídat na tu otázku, co vy si na tom na Slovensku myslíte o tomto nápadu? No tak ako, musím povedať, že ten verejný diskurs v Čechách a najmä v liberálnych médiách od toho roku 2022, keď dochádzalo k tomu takému akoby docela systematickému, relatívne grandióznemu počudovávaniu sa nad tým, ako je teda Slovensko zaostále a tak ďalej. Ja si pamätám, na Lidovkách bol po slovenských prezidentských voľbách obrázok, myslím, že to boli Lidovky takého maličkého baránka, ktorý sa tak ako, to bol ten slovenský národ, ktorý sa, malej ovečky, ktorá sa chúli pod tatranskými štítmi, nad ktorým sú proste blesky tej nedemokracie. A teda chudinka slovenský národ, co se mu to děje. Oblíbený konstrukt. Lidé jsou dobří, ale vládci jsou špatní. Tak, a ten ľud ako keby ešte nie je úplne akože emancipovaný. Ano, takže ovce, taká ovečka, presne tak. A taká nevinná. Presne tak. Čiže toto tu bolo prítomné, ale ja jedným dychom musím povedať, že následne po českých voľbách prišlo to také
úľavovej schadenfreude z slovenskej strany. Jste si řekli, vidíte, to jste nám 4 roky, jste nám říkali a vidíte, jak jste na tom. Pozrite, ako ste na tom. My sa smejeme, že teda vy tu máte, môj kamarát, slovenský sociológ Dominik Želinský to krásne nazval, že Slováci si s takou ako škodoradosťou sa pozerali na tú petromaskulinitu Filipa Turka a teda hovorili si, že nemáme tu len tú akože prosekovú femininitu nacionalistickú Martiny Šimkovičovej, ale vy tu máte proste Filipa Turka, takže ste na tom rovnako. Ale úprimne ja si myslím, že toto je vlastne úplne zbytočné. Tento seba gratulujúci spôsob budovania národnej identity sa sám seba nejakým spôsobom odôvodňuje tým, že tým vlastne my akoby si zároveň dokazujeme si svoju demokratickú vyspelosť a tým pádom sme akoby sanujeme svoje demokratické štruktúry a tak ďalej, čo samozrejme si myslím, že je veľmi, veľmi krátkozraké a či na Slovensku alebo v Čechách a myslím si, že istý čas to fungovalo veľmi silne medzi slovenskou elitou voči Maďarsku. Ja si myslím, že naozaj väčšinovo proste liberálny narratív odrazu dostal ten proste akoby veľmi etnický a etnizujúci podtón. Ono to krásne bolo vidieť samozrejme v slovenskom vzťahu voči Maďarom, kde naozaj aj proste z úst liberálnych komentátorov predsa len tak trošku bolo cítiť, že ako je tam tá azijskosť toho maďarského národa. A zase proste v Čechách to bolo vidieť na tom, keď v nemenovanom liberálnom časopise sa vlastne písalo o etnickom pôvode Andreja Babiša, ako keby to nebol demokraticky zvolený činiteľ, ale ako mi povedal majiteľ jedného penziónu na Vysočine, vy ste nám ho sem poslali. Ale to je velmi rozšířená a taková uklidňující teze, že není náš. Takhle já jsem to slyšel, ale od Slováku my jsme vám ho sem poslali. Ale to bylo ta škodoradostnosť. A to je, ja si myslím, ale že to je veľmi dôležitý point, že vlastne ono to naozaj nie je niečo, čo je živené len v rámci českej spoločnosti, ale myslím si, že je to veľmi výrazne živené aj v rámci slovenskej spoločnosti. Práve na stránkach, a opäť teraz to tu začína vyzerať ako taký môj vlastný antiliberálny rent, ale akože nejde o to. Ja si myslím, že ono to naozaj, to také lepenie na progrese a neschopnosť nájsť ho doma potom vedie k tomu, že to prostě hľadáme všade naokolo. To je totiž to první, co mě napadlo, když jsme si psali o tématech a moc děkujeme, že jste jako nahodila témata, která by to mohla být. A když jsem se koukal na pojem, který jsem vlastně nepoužíval, když tam právě máte pojem jako ta sebegratulující identita. Říkal, co já si pod tím představím? A teď, když se o tom bavíme, tak vlastně ono to jde proti jako liberální podstatě, pokud vnímám takhle liberalismus, protože pokud to bude sebegratulující, tak je to svým způsobem vlastně konzervativní a ustrnuté. Já se k něčemu vlastně vztáhnu a takhle je to dobrý, takhle podám ruku sám sobě, jak to zvládám, ale přestávám dělat. Přestávám být Masarykem v drobné práci, vlastně nejsem. Ale zároveň v tom českém sebegratulování je konzervovaná, řekněme, určité nesebevědomí. Já jsem byl svědkem mnohokrát vlastně debat na české straně o tom, jak budou Slováci volit prezidenta, prezidentku, jak to mají s vládou a tak dál. My tady ve střední Evropě máme minimálně ještě jeden bratrský národ, historicky, ale nevšiml jsem si, že bychom takhle řešili rakouského prezidenta. Toto je veľmi dobrá poznámka, lebo tam naozaj vidno, že vlastne ak sme hovorili o tom, že vlastne, že ako sa to veľmi mení, že chvíľočku tu naozaj máme to zdôrazňovanie toho slovenského rusofilstva, ale ešte pred 3-4 rokmi sme tu mali práve seba mrskajúci diskurs, či už momentálne aktuálne na Slovensku, ale predtým bol aj v Čechách o vlastne takom akoby, či predsa len ten český národ to príliš neťahá na ten východ a tak ďalej. Čiže toto je niečo. A naopak, v čase, keď vy ste mali Zemana, tak z úst slovenských intelektuálov zaznievali vyhlásenia, ktoré teda ako opäť seba gratulujúco hovorili o tom, že no tak áno, tak ten český národ neustále bol progresívny, ale ako pozrite sa, kam to dotiahli. No. Tady jste, Martine, propojil několik rozhovorů, protože s Radkou Šustrovou, která dělá srovnání českého a rakouského prostředí, my jsme se shodli, ona je tvůrčí intelektuální
práci, že Rakousko v našem pohledu vůbec neexistuje. To skončilo v roce 18 a my vůbec nevíme, co se tam děje, co se tam dělo, jak fungují. No, přitom jsou tak blízko. Ale to je jeden aspekt, ale ten další je, že i kdybychom se jako řekli, budeme teď se zabývat Rakouskem a budeme mluvit o tom, kdo přijde po Van der Bellenovi a jestli to prostě jako bude někdo, kdo bude pro evropský nebo tam zvítězí ta pro Putinovská. Tam se to odehrává úplně stejně jako v Slovensku vlastně to střídání v té politice. Nehledě na to, že v tom podhoubí možná hůř, než si myslíme. Tak. A my se tím vlastně jako nezabýváme podle mě ještě z jedné věci, že tam pořád je ten jako, že my se cítíme tím mladším bratrem. Tam je starší bratr, ta Vídeň. Tam je Vídeň. Je to úplně tak. Znáte tu propovídku Vídeň, to je jako Praha, akorát Praha není jako Vídeň. tak nějak si to připadá. Mohu potvrdit, byl jsem v obou městech. Nedá se to srovnat. No a zase my Bratislavu vnímame a neviem, či to je lepšie alebo horšie ako predmestie Viedne. Takže, a teraz neviem, že či je toto predmestie to akože americké suburb, alebo či je to skôr to predmestie v 19. storočí, alebo tie také klasické štandardné predmestia z 19. storočia. Skôr si myslím, že toto druhé. A áno, čo sa týka Rakúska, tak si myslím, že tam naozaj toto nefunguje a už vôbec nie s ohľadom na Nemecko napríklad. Ak ste hovorili o tom, že ako to funguje momentálne naozaj v tom podhubí, tak ak sledujeme to, čo sa deje v Nemecku, tak tam opäť je akoby naozaj veľmi veľká polarizácia, ktorá sa ešte neúplne premietla do politických preferencií, hoci tam už naozaj vidíme ten zostup ADF a podobne, ale predsa len to ešte nie je natoľko premietnuté, ako aj miestni komentátori hovoria. Čiže, ale k tomu Nemecku sa nejak neodvážujeme. A k tomu Rakúsku sa ako si neodvážujeme. Sem tam, keď proste naozaj Christian Kurz kolosálne kolosálny Kurzov fail, tak ako to sme si už všimli, hej, a trošku sme si tak akože zaškodoradostili, ale nebolo to niečo, čo by zmenilo naše rozmýšľanie celkovo a že by nejakým spôsobom to Rakúsko vstúpilo do tejto stredoeurópskej diskusie. Já myslím, že nám chybí taková drobně psychologicko-historicko-sociologická studie na téma škodolibosti v dějinách. Že to je zrovna pojem, který na roli škodolibosti v dějinách střední Evropy. Ano. Nazveme to Schadenfreude psychologii. Tak, aby to mělo trošku ten rozměr. Ale to už je desetisvazkový potom. Presne tak. No ale vlastně hraje to roli, je to vlastně v tom, že i ta geografická blízkost je tady mimořádná, svým způsobem jsou to relativně malá území a zároveň i ty národní celky nebo společenství, takže to nahlížení, no ale je to taková ta jistota, že jsme ten starší bratr, když se vrátím k tomu, co jste říkal, ta česká společnost prostě chtě nechtě v sobě drží. To je přece zrovna, to je historie ve veřejném prostoru. No. Jako, já to vždycky říkám, že prostě vztahovat do toho ty rodinný vztahy není vůbec dobrý nápad, protože jako manželství můžou být po rozvodu nebo v rozvratu a já nevím, co všechno. Jako rodinné vztahy můžou být jako opravdu dramatický pole, do kterého vztahovat mezinárodní politiku není úplně jako radno asi. Ale znáte to o manželství s Maďary hovořil už Hlinka, to je pak těžký. A to má být argument? Když to používají jako před 100 lety už to použili a ono to pořád jako funguje. Jasně. Jak to máte na Slovensku s obrazem veřejným normalizace? Protože u nás se to vlastně dostává jako postupně a dlouhodobě jako asi do středu zájmu, jak ty generace se vyměňují. Tak, do středu i střetu. Ano, a do středu i střetu. Ale já vím, že ze své jako zkušenosti nějaké, nebo z toho, co jsem četl i zažil, že vlastně ta normalizace na tom Slovensku je brána jako jeden z dalších českých výmyslů, který tam byl exportován, jako stejně jako komunismus a tak dále, že to je pražský export na Slovensko. Máte k tomu nějaký vztah dneska? Nebo je to období, které vlastně je na Slovensku jako nedramatické? Nebo netematizované. Nebo netematizované. Jenom vidíme prostě Blahu u Husáka a řešíme to my, ale to je nějaký exces, který prostě nehraje roli. Normalizácia sa objavila teraz vo verejnom priestore veľmi výrazne s ohľadom na to, čo sa deje v kultúre, ale zároveň si myslím, že sa objavila, keďže to opäť prichádza zo spoločenských elít, tak sa skôr objavila vo forme, ktorá je bližšia tomu českému vnímaniu normalizácie, pretože ten pohľad na normalizáciu aj medzi spoločenskými elitami, a čo sa týka najmä kultúry, a to teraz, čo sa týka možno
jedine kultúry bol ten, že predsa len Slovensko v tom čase tie obmedzenia neboli tak výrazné ako v Čechách a že dokonca veci, ktoré nebolo možné, ako všetci vieme, publikovať v Čechách, tak bolo možné publikovať na Slovensku. Takže tá normalizácia sa objavila v poslednej dobe v tomto ohľade, ale zdá sa mi, že áno, súhlasila by som s tým, že nie je to úplne niečo, čo by, povedzme, aj v rámci seriálov televíznych alebo niečoho podobného, kde normalizácia bola relatívne taký ako úspešná téma, pretože je tam taká nejaká, viete tam dať všetky tie také ako ingrediencie, sú tam tí rebeli, sú tam proste zároveň je to akoby vizuálne, to vie byť veľmi také akoby aj relatívne pekné, najmä v poslednej dobe. Myslím si, že to šedé zobrazovanie normalizácie už trošku máme za sebou. Na Slovensku je momentálne seriál Sľub, ak sa nemýlim, a ten sa týka práve normalizácie. Myslím, že to bude niečo na štýl Ulice. Alebo niečo podobné. Si máte svoje vyprávěj nebo něco podobného. Vyprávěj sa to volá. Čiže myslím, že to tam prítomné je, ale keď sa pozriem na to, čo nám píšu napríklad aj naši poslucháči, tak momentálne ten záujem je skôr, a to ste napokon spomínali aj vy, keď sme robili spolu podcast, že ten záujem je skôr o také akoby decentralizovanie dejiny vo verejnom priestore. Že mám dojem, že to úplne, že ten záujem o dejiny nejde akoby chronologicky a po nejakých akoby obdobiach, ale skôr naozaj v tom decentralizovaní, že ideme do regiónov Brezová pod Bradlom, samozrejme tam to vrie, ale naozaj do regiónov na hraniciach, či už s Poľskom alebo s Maďarskom. Čiže myslím, že toto sú skôr témy, ktoré sú zaujímavejšie a normalizácia ako taká, myslím si, že nemá úplne ten potenciál a to, že teda naozaj aj v tom rozprávaní o kultúre a o tom, čo sa deje v slovenskej kultúre aktuálne, si pomáhame skôr, si myslím, že s tým českým vnímaním normalizácie je toho dôkazom. Je to prostě cizí. I teď vlastně v tom výkladu. Ja myslím, že áno, že tam či cudzie neviem, ale každopádne nemyslím si, že je to niečo, čo by úplne akoby vedelo rezonovať. Že myslím, že tam naozaj jednak tie regióny a jednak potom. Ja si totiž myslím, že tá naša akoby hlavná totalitná skúsenosť, alebo tá skúsenosť zrazu s nedemokratickým štátom, s nedemokratickou mocou, je stále lokalizovaná a samozrejme ako logicky v období slovenského štátu, vojnového slovenského štátu. Tam my jsme vyviněni tím jako externalitou, že se nám to stalo, když přišli ti zvenku, zatímco co s tím slovenským štátem. A ja myslím, že Radka Šustrová to asi veľmi dobre napravila. Však, takže áno, tá skúsenosť toho slovenského štátu je jednoznačne, ak hovoríme, ak chceme nejakým spôsobom vztiahnuť tú našu aktuálnu skúsenosť s dostupom autoritárskych tendencií v rámci politiky, tak to budeme riešiť v odkaze na slovenský štát. Maximálne 50. roky. Ale myslím si, že normalizácia to nebude. Tam ještě jeden moment, který nás zaujal, když jsme byli na Slovensku někdy v máji, když jsem se díval myslím. Přeskakuju. Mně se to děje. Když jsem se díval na některá wikipedická hesla některých měst slovenských a to mi došlo vlastně, až jsem jich viděl několik najednou, že slovenský štát tam není, jak já bych čekal, slovenský štát a pod tím bude historie 39-45 a je tam napsáno Prvá republika. A to kde ste? Banská Bystrica například. A říkal, aha, a pak jsem to jako viděl na některých dalších, říkám si. A zrovna Banská Bystrica, to je. No právě, říkám si. A tak my jsme tam jeli. Takže není to trochu etablování toho pojmu, že my ho samozřejmě vztahujeme jednoznačně k tomu, ale že někdo ten jako nazve první republikou, dokonce to někdy provokativně použili na rychlík, dokonce, že už se to děje. A já tam cítím takový jako problém, že když to začneme nazývat první republikou, že to trošku etablujeme, jestli potom ten autoritář potom nesáhne do budoucna
jako jednoznačně říkají, bylo to špatný, ale takový to vytěsňování, jestli to taky není riziko do budoucna vůči těm nacionálním autoritářům, že to naopak nebude odstrašující příklad. Snadno říct, že to, co bylo špatné na slovenském štátu, nebo nepřípustné, netolerovatelné, to nechceme. To je zvenku. Zatímco to, že jsme se tam etablovali a dělali jsme vlastní instituce a tak dále, to byl náš. A zvládli jsme státní správu vlastně, všechno to v pořádku. Ono se to dá takhle postavit, ne, že ne? Samozrejme, ako toto. Nie som si úplne istá, že či, ale to je asi možno, že tým, že žijem vo svojej priznajme to, bratislavskej bubline, tak s týmto sa celkom určite nazývanie slovenského štátu Slovenskou republikou je etablovaná medzi časťou historikov, to bez pochyby. Zároveň si myslím, že výraz Slovak štát je už len tým, že je proste krátky, je ešte stále prítomný, ale to samozrejme neznamená, že sa za tým neskrývajú pozitívne významy. No a áno, určite ako tá možnosť vyviniť sa je, proste má tradíciu desiatok let. Momentálne práve čítam zápisy z Národného súdu povojnového. To není asi úplně hezký čtení, ne? To vôbec nie je to vôbec príjemné čítanie. A najmä je tam množstvo neuveriteľnej proste takej verbálnej gymnastiky práve s týmito pojmami, kde sa proste časť tých slovenských elít snaží práve na pôde toho súdu a aj už teda uznať to Československo, ktoré bolo a znova vzniklo, ale zároveň proste ešte úplne nepúšťať tú Slovenskú republiku, čiže tam sa to určite deje. A neviem, nakoľko je to prítomné už vo verejnom diskurze, a tu sa musím otvorene priznať, že tá moja neschopnosť sa k tomu vyjadriť úplne kvalifikované nie je daná tým, že proste čítam obmedzené množstvo periódik. Však áno, čiže... Jako všichni stejne. Takže ako u nás sú to samozrejme hlavné správy a Infovojna a televízia Slovan, kde teda vyrastla naša pani ministerka, tak tieto... Už jenom ten název mě nějak přivedl nějaké osypky. Ale... Tak, no. A teda je to oblasť, ktorú ja proste nemám nejakým spôsobom napočúvanú a naštudovanú, ale viem si samozrejme predstaviť, že ak sa tento termín a toto pohliadanie na slovenský štát niekde objavuje, tak to môže byť práve tam. Ja dúfam, že správy na televízii Slovan vysílají moderátoři v krojích. No, se nedíje. Ale neorientalizujte. Vidíte, a jste zase u těch Indiánů. Tak správně, proto jsem to dělal. Je dobře na to rovnou upozornit, proč to Martin myslel, protože přesně to je ten obrázek vlastně, který jako z toho máme. Ale samozrejme, a to si pamätáte, pani ministerka bola vo východnej... Táto orientalizovala sama dokonce. Táto proste zorientalizovala ešte na ďaleký východ, tým, že mala vlastne teda na sebe kroj, ktorý bol pôvodne kúpený na AliExpresse. Až takhle. Čiže vlastne to nebol ako keby slovenský kroj, ale boli to tie také ako čipky a tie také vestičky, ale teda časť z toho bola kúpená cez či už Temu alebo AliExpress. Nie je to myslím, že klíčové dílo dekolonizace orientalismus potřebuje další kapitolu, protože se to neustále vyvíjí. Dobře. Jsem se chtěl ještě zeptat na takovou věc, když jsme se bavili o těch televizních seriálech. Proč se u vás na Slovensku nevysílal seriál Huňady? U nás v České televizi jsme ho teď dávali. Ale diskusia o ňom bola. No, ano. Neviděli a diskutovali, co to je za pořádek. Diskuze byla ve stylu, díky tomu, že Česká televize koupila seriál Huňady, i slovenští diváci se mohli podívat. Seriál nie je radšej diskusia. Ano. Takhle, bylo by to tak třeskuté, kdyby se to pustilo do Slovenska? Tedy seriál o tom, že Maďaři zachránili Evropu před zničením. A teď už vlastně třeba ne. Pokud tam někdo byl z jiných národů, tak tam byl jeden český povoz. Pozor, ja som prichytila niektorých svojich príbuzných, že to pozerajú práve z Českej televízie. Takže vlastne to možno vnímať ako nejakú skrytú maďarskú kolonizáciu prostredníctvom. Presne tak. Ale nie, seriál Huňady je samozrejme... Áno, medzi historikmi je to niečo, čo je diskutované a úprimne mňa by v kontexte toho, o čom sme hovorili, kde naozaj to nejaké také ako
chcela som povedať, že znovu nájdené, ale podľa mňa aktuálne vynájdené maďarsko-slovenské bratstvo. Vynalézané, presne tak. Že čo by naozaj tento seriál v tom celom spravil, že keď už sme hovorili teda o cirkevných predstaviteľoch, tak tam pravidelne, najmä v tých akoby južnejších regiónoch zaznieva potreba nejakého prijatia odrazu teda po tom, čo v rámci aj tých cirkevných naratívov bolo veľmi prítomné to, ako musíme sledovať tie dejiny cirkvi ako národnej cirkvi v podstate od Cyrila a Metoda až po súčasnosť, tak odrazu sa začína hovoriť o znovu objavení uhorských dejín a o potrebe príjmania uhorských dejín. Čiže ten vývoj je veľmi zaujímavý a mňa by zaujímalo, že čo seriál Huňady, čo by seriál Huňady spravil. Ako sú tam zobrazovaní Slováci, videli ste? Tam nejsou. No, tak ja si... Říkám, je tam jeden český povoz. A je to nadabované česky? U nás ano. Je, no. Některá jména úplně jako nesedí, sice historicky z Albrechta a Alberta podobně, ale to vůbec nevadí. Detaily jsou opravdu... Kdybych to řekl zjednodušeně, je tam logicky z hlediska toho jako dobového kontextu víc Srbů než Slováků. Tak v tomto prípade by to mohla tým pádom aj rastúca srbská menšina na Slovensku sledovať, ale teda bolo by to zaujímavé. Bolo by zaujímavé, aké by to prijatie bolo napokon. Ja si myslím, že na pôde slovenskej televízie je na to momentálne vytvorená dostatočne dobrá pôda. Třeba se dočkat. Já jsem naopak teď byl o víkendu na filmu Nepela, tak jsem taky chtěl vidět obraz jako počínající normalizace a viděl jsem filtry na ledě, takže jako zjednoduším, že to bylo tak hladivé. Jednou tam byl zlý hyml, lidský colotka a karikovaný husák. Takhle nějak vypadal obraz prostě jako normalizovaného. Jak jsme říkali na začátku, vy máte podcast, kde jsme byli dokonce hosty, podcast Dějiny, pod deníkem Jsme. Co vám to dává jako do toho vašeho odborného života nebo vůbec profesního života, že podcastujete o dějinách? Mňa prvé napadlo terapia, ale tá terapia je už tak nadužívané slovo, že sa mi ho ako úplne nechce používať, ale úplne osobne je to samozrejme a to obaja veľmi dobre poznáte, keď píšete výskumnú štúdiu, ktorú píšete 2 roky a následne ďalší rok čakáte na 2 posudky a následne sa vám ozvú 3 čitatelia. To je hezký výsledek ešte. To přesný popis. To je ešte pozitívne. Že niekto ozve. Presne tak. A tie dejiny proste sú prítomné vo verejnom priestore a myslím si, že keď o nich hovoríme a hovoríme o nich v tomto formáte, vo formáte rozhovoru, tak si myslím, že je to formát, ktorý je pozývajúci. A moje skúsenosti s tým, ako s nami komunikujú čitatelia, naši počúvajúci, tak to len potvrdzuje, že vlastne mám dojem, že naozaj tým, že to nie je, že ten podcast je o niečom menej hierarchický ako ten formát jedného moderátora, ktorý nie je historik a ktorý komunikuje s ďalšími 3 historikmi, tak si myslím, že ten formát je naozaj pozývajúci v zmysle, že posluchači majú sa cítia nejakým spôsobom naozaj že pozvaní k tomu, aby sa k tým veciam vyjadrovali, sami nám navrhujú proste témy, ktoré by sme mohli riešiť a my ich veľmi radi aj riešime, lebo častokrát sú to témy, ktoré sú naozaj aktuálne. Čiže okrem toho teda takého osobného liečenia si tej akademickej izolovanosti, tak je to zároveň aj, myslím, že prostriedok, ktorý veľmi dobre funguje v rámci účinného a takého produktívneho vytvárania nejakého dejinného diskurzu ako nejakého takého dialogického pola, kde sa vieme rozprávať nielen o minulosti, ale aj o súčasnosti. Mě to třeba hodně dává v tom, že, jak se zmínila právě, to máme velmi podobné, ne stejné. Vždycky mě zajímají ty náměty, které posluchači posílají, protože za nimi je samozřejmě záležitost jako jejich zájmu. Buď je to zajímá aktualizačně, nebo něco nechápou a říkají, tohle bych rád věděl, anebo je to z velké části otázka identit.
Řeknou, jako tohle by nás zajímalo třeba, dodnes jsme neudělali díl jako Řekové v Československu. Takže několik námětů tohohle typu. Samozřejmě u nás to pohraničí traumatické. Takže vlastně on je to zároveň obraz těch dějin, co ti lidé berou jako důležité z těch dějin. A to slovo identita mě tam čím dál jako častěji vzlíná jako něco, kdy se ti lidé chtějí v podstatě nějak zakotvovat nebo přemýšlet o tom, co jsou zač. A nejenom sebe gratulujícím způsobem, ale vlastně i přemýšlením. A to je vlastně to je na společné. Myslím, že tohle je moc fajn zkušenost. A ono to mimochodom myslím, že aj trošku nasvedčuje o tom, že kde sa hýbu akoby tie identitárne zmýšľania spoločnosti, že história je pokračujúca a myslím, že vo zvyšujúcej miere priestorom, kde a toto je zase taký môj sebagratulačný prístup k podcastovaniu, ale zdá sa mi, že hoci tu na jednej strane máme naozaj to zrýchlovanie nejaké akoby aj vizuálnej, aj audioprodukcie a tak ďalej v rámci sociálnych sietí. Na druhej strane mám dojem, že tu už začína akoby taký akoby backlash v zmysle nejakej túžbe po komplexnosti a komplexite. To, čo mňa veľmi často prekvapuje, že keď mám podcast, o ktorom som bola presvedčená, že je to niečo, čo je veľmi akoby taká partikulárna téma, že to predsa nemôže akoby nikoho úplne zaujímať, tak zistím, že poslucháči nám píšu, že ich to veľmi zaujímalo, že to veľmi, veľmi zarezonovalo. Jednou z tých tém bola téma Mikuláša, českého historika Mikuláša Pešta, ktorý hovoril o solidarite, tej socialistickej solidarite v 70. a 80. rokoch a o tom, ako vlastne sem chodili študenti z Afriky a tak ďalej, ako to fungovalo. Tak to vyvolalo veľký záujem, prekvapujúco. Nie u generácie, ktorá to sama zažila, ale u mladej generácie. Čiže toto sú pre mňa také akoby veľmi zaujímavé cesty tých rôznych tém. Ale naozaj chcem to naozaj, ja som tomto nekonečný optimista, že chcem vidieť, že tu stúpa nejaká akoby a teraz neviem ma napadnúť slovenský termín. Poptávka. Nám český termín nevadí. Po vlastne určitej komplexite a zároveň možno schopnosť tú komplexitu a komplexnosť prijať. Díky za váš čas, protože náš podcast je známý tím, že většinou končí depresí. V tomhle případě to začalo snahou o optimismus a téměř to končí nějakou optimistickou tezí. Co myslíte? Ještě mi řekněte, napsal nějaký Slovák v posledních 10 letích knížku o českých dějinách? Ale nie je to takáto podpásovka. Pavel Kosatík. Ne, opačně. Právě myslím opačně. No, já myslím, že Rychlík. Ale ten je napůl. Dobře, ten je napůl. Já myslím, že je to dostatočně dobré, nie? To jo, ale takže prostě právě, že my vám posíláme knížky o vašich vlastních dějinách v poslední době. Slovák o českých dějinách. No a tu sa môžem vyviniť tým, že som v strese a neviem vám hneď odpovedať. Takže v prípade, že by mi to napadlo cestou z Prahy a pokiaľ pôjdem rýchlikom Hungária, tak to bude trvať aspoň 5 hodín. Takže... No, zároveň Martin jako provokativně směroval k tomu, že my jsme relativně nedávno podepsali smlouvu na knihu Přepište dějiny Slovenska. Vidíte, zase tam bude ten... Ale by to bylo skutečně od té doby, co jsem to podepsal, nevím, jestli to není paternalismus. No tak pozrite, ja si myslím, že vzhľadom na to, ako sa deje tá diskusia o slovenských dejinách v súčasnosti a teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaký skrytý ageismus, ale myslím si, že v mojej generácii tam nastupuje naozaj generácia, ktorá o týchto veciach hovorí veľmi kriticky a seba kriticky. Nielen o českom, ale aj o slovenskom kolonializme, a to najmä. Takže napríklad vo vzťahu k Ukrajine. Takže myslím si, že to bude určite veľmi dobrým príspevkom do rozhorenej debaty. Já si prostě chci přečíst dobrou knížku slovenských historiků o českých dějinách. Tak my vám to napíšeme. Tak děkuji. Objednávka dodána. Já vám dám optimismus. Děkujeme moc. Děkujeme. Agátě Šustové-Drelové, díky moc. Ďakujem vám.